Bismillahirrahmanirrahim. Bulan yang ke-phone Lam Tun Hijriyah Letadum kisah Sinan terjadi Bulan Muharram Letad risalah Batanggai siplu Sejarah lahir Nayu puasa li Rasulullah Ura Ashura Yang sunnah Nabi Ura tasu'a Bina pesunnah Nak mukhalafah Ngan bud Yahudi Ura Ashura Letadum kejadian Kendak bak Tuhan Ke Nabi-Nabi Allah terima Taubatnya Nabi Adam Bak kesalahan Pajuh bokul dine angkat Idris Ulangit manyang kejadiannya Ura-ura Ashura Nabi Isa pi neme umanyang Ura yang saban terjadi ba Ashura Lebah Nabi Nuh Lam iraya tofan Kedeh mesareng Bak bukit judi Nabi Ibrahim Ba Ashuranyan Lam apui Namrud Selamat negeri Ke Nabi Musa Neputren kitab Neputren Taurat Ura Ashura Lam laut mirah Si Fir'un laknat Karam bajilid Nabi Allah Musa Lam laut mirah Si Fir'un laknat Karamban Bandung Ura Ashura Nabi Yunus dalam perut ungkut Ke Nabi Daud ampunan Rabbi kapuleh Ayub ni basakit berat Ashura menghat dumyan terjadi kapuleh Yakub bak seput mata terbit penjara Nabi Yusuf di Mesir kejadiannya Urau Ashura kendak Rabbana Allah ke Nabi-Nabi Allah beri kerajaan Nabi Sulaiman kendak bak Tuhan pih urau Ashura nepejedonya pih ba uraunya
kalam syurga neraka fun nepetran ujen ubu mahe ada ura asyura fun tren rahmat dalam dunianya dan jin Jibril piba asyura syahid Husain dalam midun perang lampu peperangan di negro Karbala kasyahid cucu panggulai alam kendak bak Tuhan ura-ura asyura Allah cipta roh Nabi Muhammad dan fun kandung Nabi ne bunda Allah ne pujud dunia kiamat kejadiannya Bandung ura asyura Allah ne pujud dunia kiamat kejadiannya Bandung ura asyura Bismillahirrahmanirrahim